Nangronyo mulia syedara wajib napet perkara ilmu para ulama pertama sebagai lampu dunia, yang kedua Allah keumara, Allah keadilan benar nyata. Sallallahu Allah ala Nabi, Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Yang kelebutan yakin bagi tanya mu'min ke sabda Sayyidina, dermawan urang kaya nangronyo bahagia tromakmu sejahtera, menan keyakinan mulia badan mandum ane bangsa, nangronyo akan aman jio permusuhan tanyo doa, nangronyo mulia syedara wajib napet perkara ilmu para ulama pertama sebagai lampu dunia, yang kedua Allah keumara, Allah keadilan benar nyata. Sallallahu Allah ala Nabi, Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah perkara yang keempat lam hadis kesurat di sinan nyata, doanya urang fakir yang gasin mekuin atau rung donya, hanjuta mepake bandum saban sari getanyo si bangsa, acenyo betro aman dalam lindungan Tuhan tanyo doa, nangronyo mulia syedara wajib napet perkara ilmu para ulama pertama sebagai lampu dunia, yang kedua Allah keumara, Allah keadilan benar nyata. Sallallahu Allah ala Nabi, Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah yang kelebutan yakin bagi tanya mu'min ke sabda Sayyidina, dermawan urang kaya nangronyo bahagia tromamu sejahtera, menan keyakinan mulia badan bandum ane bangsa, nangronyo akan aman jio permusuhan tanyo doa, nangronyo mulia syedara wajib napet perkara ilmu para ulama pertama sebagai lampu dunia, yang kedua Allah keumara, Allah keadilan benar nyata. Sallallahu Allah ala Nabi, Allah Allah, 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 Allah,